Kanegade All India Radio Shillong ko khubor ban pulero Richmond Kharlukhi ki mat bakong san jong ko khubor mentakastan Menteri Ketenat Penroi Sor ke Sarkar Pedang ulukular baya ke pisa badangsa na kebenta ke project Smart City na kebenta ke Nong Ba Shillong on Supply Notion. Chief Public Relations Officer ke North East Frontier Railway ulong baya berok ke Nong Ba ke Tan Chtelam ini on sepenya so lengba kilintirel kat nagasnam arhajar arpuar. Bat ke Mizoram Bru Displaced People's Forum kala kerpat yu Chief Election Commissioner ban penlong ya kejin penrung kerteng bakerpang hak electoral roll na kebenta ki Petwer Bru. Ka khubor ke babnia. Menteri Ketenat Penroi Sor ke Sarkar Pedang HS Puri henen kesngi ulakular baya ke pisa badangsa na kebenta ke project Smart City hak Nong Ba Shillong on Supply Notion. Kani kejengkular kalami hadian ba Menteri Ketenat Kakot Kakya ka Jela Meghalaya uba AL Hek bat Menteri Penroi Sor ke Jela uba Hamlet Son Doling kile kendo yau. Ya ke Nong Ba Shillong lapan bena kum ke Smart City ke Bashispa Jongkari hau benai jeliau ke senam belalek. Ka Sarkar Jela kalayai dawa na ke Sarkar Pedang ba ke Sarkar Pedang kadai ban beitengka kandai pau na ke Shispa kat ba ke Sarkar Jela pat kan beitengka shipau na ke Shispa. Onda la pentreka megane ke project HS Puri ulong ba ke Nong Ba Shillong kan yo ke boarding bomdan jing tutsu ka jing sam ke babiang ka jing peneso leng ba ke internet bat kiwe. Chief Public Relations Officer ke North East Frontier Railway Pranab Jyoti Sharma ulong baya berok ke Nong Ba akatan Chtelam ini on sepenya so leng ba kilintirel kat agasnam arhajar arpuar. Ulong balasyim ikilat ban peniyo ekene katong bat ya bon ke Nong Ba hakatan dadat penyeso da kilentirel. Ulong ru baya kerel ban peniat da ke boarding elektrik ka ban nentong ha ke Nong Ba Guwahati la ban peniat no hagasnam arhajar arpo. Ki jengki persya ya ke Citizenship Amendment Bill arhajar kat nriau kimpat kut hi ha ke Jela Asam henen hak kesni. Ha ke baki nong ya ki ke penlong ya ke jing persya ha Tezpur ki kenthei ke layat patba ha Tinsukia baladon ki jingalang patba ha ke Nong Ba Guwahati. Ha Tezpur ha ke distrik Sonitpur ki nong ya ki badai ki Shenrang kim shim lapong sapti bat ki labo ki jingdro ha ki met jongki bat ki ladawa ban pensange no ya ke negabil. Ha ke Office Deputy Commissioner kini kinong yaki kila perta persya ya Menteri Rang Ba ke Jela Usar Banan Sonowal bat Menteri Platengka ke Jela Himanta Biswa Sharma. Ha Tinsukia pat ki kenthai kila mi ki surok bat khang ya ke surok ba National Highway Balai Puhnyo. Menteri Rang Bado Keriu Narendra Modi henen kesni ula play bat IT Syakari ya ke Jakashna Sulai LNT Armored Systems ha Hazira ha ke Jela Gujarat. Kani ke Jaka kan penmi ya Shispa Hawitza ki Sulai ki Shipayadari balai kerteng K9 Vajrati hapo ke program Make in India. Narendra Modi ula pleru yo maunong rem jangka Nirali Cancer Hospital ha Nafsari kenang bakan long ke baajin mentoy ki bayo ke jingpang Bampong ha kapang Shathe ke Jela Gujarat bat ke Jela Bamarjan. Kani ke khubor kawan Shati nak All India Radio Shillong. Ka Mizoram Bru Displaced People's Forum kala kerpat yu Chief Election Commissioner ban penlong ya ke jingshim kerteng bekerpang ya ginong tap vote ha ki jakasa balabo kerpang na kebenta ki Petwer Bru ki beran ka phang Shatei ke Jela Tripura. Bat ban pendap no ya kane kat ha ka arpsan terik mata ubnai. Hashwa penlong ki election sya ke Lok Sabha. Kani ke forum kala ai de kedorkas halor kani shu Chief Election Commissioner Sunil Arora ban kerpat ikatan election ka Jela Mizoram ban pendap ya kene kam. Ya ka jing pendrung kerteng ha ke Jela Mizoram la sedang nado ubnai no pra ka senam belalet hendrai om shimlale akani ha ke Jaka balabu kerpang ya ki Petwer Bru ki basa ha Tripura. Kumbalai puar hajar ngot ki Petwer Bru ne kisan hajar terli kilong yeng kisa ha kini ke Jaka balabu kerpang ya ki ha ke Jela Tripura. Menteri Rang Ba ke Jela Arunachal Pradesh Upema Khandu henen kesni ulong ba ke jinglong jingman ha ke Pule Putih ha ke Jela kalanang her. Bat ke Sarkar kala syemikilat ban penbet ya kene. Upema Khandu ulong ya kene ha bekeran ha ke jingelang ban rakhe ya ke Jubilee Ksiar jong ke Government Higher Secondary School ha Bilat ha ke District East Siang. Upema Khandu ulong ba ha ki por balalet ya bonteli ki skol la play.
Hendrai bonaki kim shim latrekam, bat kidon haka jinglong jingman ka isang sot. Ulong balashim ikilat, banang penbha, ya ka puli putih, haka jela. Ka sorkar pedang kalarai baha kesien ke beningkong bahkan penrung ikiken thai haki kerdan ke bakam hapo bani ke kerdan officer ha tenat sipai military. Ka menteri yadari ka Nirmala Sitharaman kalaong baya kiken thai on penrung kenang ha kini ki kam beper kenang bakin yok benta arpo nak sispa ha tenat sipai military. Kalaong syuk bakan karai ke nerap ban kentiu ya ka jingedan benta kiken thai ha kene tenat. Kakam jongki kalong bantok kit gi kam bayadai bak jing tombor ki kentai bat banerap ik tenat sipai habadan kan nuku jing don kam. Kumba kalong mentahi ya ki kentai ha ka tenat sipai military lasya banedan benta tang ha kakam sumarpang ki kam an kathok kapule ki tenat signal bat engineering. Ya ke sekolah bat kikenhun keng atiar naga lakmi lenti ban pendam notion. Loong Deputy National Security Advisor URN Ravi henen gesni. Uloong bahapok kini ke sekolah on eno yanoru. Kidon prateli kikenhun keng atiar ki badangdon ha kejingekren bat ke sorkar India menta. Ka NSCNIM bat nyotli ki weipat kikenhun keng atiar kin hapok kini ke sekolah. Ya unong yalam kaseng RJD ulalu prasad nen kesni la ai jamin da kawai kaying shari na Delhi haka bayday bat kakam bamsap jong ke Indian Railway Catering and Tourism Corporation bala ujor da ka CBI. Ulalu prasad ubladon nyo posnem karta ubladon benta haka kam pendam kam baklai ke pisa haka bayday bat gijing bam ya gijing ri. Menta udon haka Rajendra Institute of Medical Science Haranchi banyo ya gijing sumar. Ya ka kurim jong ka Rabri Devi bat ukhon jong Tejasvi Yadav. Kam menshwa la ai jamin ha ka bedai bat kene ka kambam sak. Ka yeng shari kelabo kendon baya kini ke belasya mudoi ba kemdai ban mi nakari klem dayo jing betshwa. Rengkat bat kiwai ki kendon. Menteri Rang Bado keri Mauritius Pravin Jagannath un wan poi ha New Delhi mentakasngi. Ha ka jingwan jingok ka basita yo jung usya India, ha ka ba unse kren bat kinongelam ki India. Bat unit bani syem benta ha ka Pravasi Bharatiya Divas ka banlong ha Varanasi. Pravin Jagannath un wan poi mentakastep bat unsa ah Delhi mentakasngi bat lasai kasngi pat unlet bani syem benta ha ka nega Divas ka banlong ha Varanasi. Unishim bentah kini ke program Varanasi rengkat bat Menteri Rang Bado keri India Narendra Modi. Ha kini ke jungwan jengok jung uni kenduru yo Presiden keri Ramnath Kovind. Menteri Rang Bado ke Mauritius Pravin Jagannath unit jengok ya ka Pragya Raj na ke bentak ka Kumbh Mela. Bat unit sya ke jela Maharashtra ha syab unit pai sya Mauritius ha ka arpu praterik menta ubnai. Hashwa ban penkot ika kubor hagani ke step sa sisien kimat bakongsan. Menteri ketenat penroisor ke sorkar pedeng ula kular baya ke pisa badangsa na kebenta ke project Smart City na kebenta ke nong ba Shillong on Supply Ocean. Chief Public Relations Officer ke North East Frontier Railway ulaong baya bero kinong ba kathan chitay lam mimi on penyesok lang ba kilintirel kat hakasnam arhajar akuar. Bat ka Mizoram Bru Displaced People's Forum kala kerpad Chief Election Commissioner ban penlong ya kejin penrung kerteng hak electoral roll na kebenta ki Petwer Bru. Bat katto ko kubor kala kot agani ke step ka balawan chapi na All India Radio Shillong. Hak kupor pravajing ni sok baga Delhi Station na kebenta ki kubor. Semua bahan ap mentaki kubor na Delhi, kapor mentakal ajandap artat, praduna san minit.